Abazaire ab'omwana ogu abarimu Mark Amanya w'emyaka 28 kandi ogu akwatanise n'omukyara we Katusime Catherine w'emyaka 19 n'abatuura ab'ekyaro ekya Rutete West kushanga omu Rutete Ward omu Town Council ya Rutete omu District ya Kagadi kandi bo bashobangirirwe bwanyuma y'okuzaara omwerere oine obuzibu na n'omutima. Omwana ogu akazarwa aha kibanza ky'okwa Kataano ahirwaro rikuru erya Kagadi bwanyuma y'okushemezibwa okwa nyina. Ishe w'omwerere ogu nagira ngu omwana ogu bwanyuma y'okuzarwa akagira amagara make niko kumuteeka oxygen biine amasiko ngu naza kuba gye. Onkaleta omukazi wanje Kagadi Hospital aishire kuzaara tukijana 2009 nikuyakireho tiyabasa kuzaara gye kyakana yaba okushemeza tiba kubaje kumushemeza bashanga omusayine mu muke babanza bamuteka mu musayi then cyakatano ko bamushemeze ebintu nangwa byatambura gye then kubwe bukusheshe cya mukaga ibiro bibiri omwana yaba kubi bamuteka oxygen. Ngira ngu hobwa hati omwana ogu kuba muhira oxygen embera ekeyongera kuba kubi n'amagara ge kuba mabi niko kuceberwa bakashanga ngu aine oburwire aha mutima kandi sente eziri kwetengesibwa ni nyingi. Babanza balinda mubareba manye kikizo byo kikumuteganisa yamara y'wiki emwe bashabaenda kukigezaho nabwo cyayanga bashaba kugira ngo bashiyo bagungire gukora ki kumwekebeza kumanya mu ndabire ki kuza kumushanga bashanga rwire ki omutima. Kumuza Harriet omushaho ari gukora omucenje eky'abana abari kwa bari kubi ahari Kagadi General Hospital yashoborora ahaburwiro obumwana aine aha mutima. Bwana obuzaire obutahikire hali buba abana bajwahire abali below 1 month 28 months and below 28 days and below twina ate omwana ono Katusime Catherine akazarwa byazairwe baitu bakamusemeza busemeza bamaze kumusemeza omwana yaruga yajiwahire okurugirira aharishe nagira ngu hobwa hati nibwe habire yataho mu bushwere ngo batine kibaye korire kandi ngo bwa hati tari kwebasa icyamujemesereza okushabaho obuyambi okuruga ombantu habine omutima gwo kuyamba. Abashaho bo kubagiriza kwenda kungambira kuko yasa kutambura bantandikira motoka banjangwe cye la nanka ambulance kuruga hano yuka ine kugenda ambulance aine oxygen banjangu neba nenywa lita 9 then kunjire kubarabara murafu nashanga kiri kwata mitwara 5 nankaga then banjira ngo kandi naza kukamura kugenda mpamire habwe nshonga nibaza kwenda kusoka kweyongera kumukebeza kukakasa kwe bubwiye kibwo mutima bwagwira obutufu omuka twine nko kuturi kwebasa oiro nitubashaba abina kachena kango nitubashaba mutukwatireho. Ugu nagira ngu ahirwariro eriya Murago Heart Institute omwana ogu ahasindikirwe okujanjabwa jangu nibetenga sente eziri kuhika omuri $30,000 wakuba ino buyambi no basa kuburabiza ahasimu eya noti mushanju mukaga 236 552 eri omazina aga Amanya Mark amakaraga gashakwa Onesimus turi habwe omuri Kagadi.